Kejingit upat ba kamal ki lat umkra constituency. Kalapau hadin bagi samla ki rangba mat ki long kemi ki la penpau ki kejing kermen bau MDC kathan uba Fantin Joseph Lakadong undang jok kemu MDC hakini ka kenti ka bamenta haka election ka banlong haka arpuwe terik urempang arajar arpusan. Aba, kandian ang sekuli-sekuli pi kuno pi snow kan ka election mamanta. Election MDC ya. MDC. Lagi ni di kansen maladat akan di konstitusi ini kabangai i goy lomba jung district council lomba jung MDC ini Mbak Fantin ila yarapan penyo apa di kamera kelas kan ke sekolah ini kecil along saya di berkuya kini nak pulih jenis ini mah akibat terulang ini bah nak menteri kamera susu tak disebut ya kapan kong siap kan ni dapat sentimen mah nado ni keren sepangga development kalian kejongi kalian ke school layo MDC scheme tunjuk ru nama tanga banga junia ekatrok sinong miswa mudan tanggawe kali hilai nado ba I ba Fantin Lakadong la job ke MDC menta ilano seniang nakaliang sinong yakani katrok kajongi kadon hangni khmati katrok ngi dap je skumen bakra ngida kitbok ruang nya ba Fantin ba sakani katem ko banta ba yo yang ke job benang the susu ke development action kajongi menta Ngets kem baka jingit bat jingshania upat ba yu ba Fantin Joseph Lakadong kan long kata ka jingkerku ka bakrau ya ka snong katau bat banla ban wanra ya ka kampen roy hagini ka constituency kipat ba kilong ki bastard bat shempang jit biang menta ka kenti yu breu bala ban wanra ya ka roy ka par vote ha iba Fantin Joseph Lakadong shon haka sharp jokakon